Bismillahirrahmanirrahim. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elhamdülillahi'llezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve lehul hamdu fil âhireh ve huvel hakîmul habîr. Cemi hamd sana Allah'a xastır. Asmanlardaki ve zimindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. Ahiretteki hamd sana mı Allah'a xastır. Allah hikmet bilen iş kılgıcıdır, hemmeden haberdardır. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Allah ziminin koynağı kirip gitadigan, yani yağmur, kan ve ölüklerge okşaş näsilerini, ziminden çıkadigan ösümlük, bulak ve quduqlarning sular qatarlıq näsilerini, asmandan düşüdigan perişte, yağmur, ecel, rızq qatarlıq näsilerini, asmanga örleydigan yaxşı emeller, maqbul dualar qatarlıq näsilerini bilip turdi. Allah bendilerge en mehribandır. Tevbe kılgıçlarını en mağfiret kılgıçıdır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Kafirler bizge kıyamet kelmeydi deydi. Eytqin ki undaq emas. Rabbim bilen qasam ki kıyamet sizlarga çoqum kelidi. Allah g'aybni bilguchidir. Asmanlardaki ve zimindeki zerre çağlıq neyse Allah'tan yirak emasdir. Onun yani zerreden kiçigrek nesi bolsun, çoğrak nesi bolsun, Lavhil Mahfuz'da hatırlanmagini yoktur. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ularning Lavhil Mahfuz'da hatırlanışı, iman etkan ve yaxşı emellerini qilganlarni mukopotlash uchundir. Ani shular mag'firatga ve esil rizqqa erishadi. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. Bizning oyatlarimizga kuchining berichi qarshi turganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. وَيَرَى الَّذ۪ينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. İlim berilgenler, yani sahabeler ve kiyinki emel qilgıcı ölümalar, sana Rabbin tarafından nazil kılıngan Kur'an'ın şübhisiz hak ekenligini, insanlarni mutlaq g'olib, hamd sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Kafirlar bir-biriga aytdi. Sizlar qabrlarda chirib, titmi-katang bo'lib ketgandan keyin cho'qim yangidan yaratilsizlar deb xabar beradigan bir odamni ko'z tutib qo'yaylikmi? أَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَنْ بِهِ جِنَّةٌ
بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. U Allah'a yalğanını toqudu mu? Ya u ilişip qaldı mı? Hergiz undaq emas. Ahiretki iman keltirmeydiganlar azapda ve çonqur gumrahlıqdadır. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Ula oldidiki ve arkısıdiki ulanı orap tuğan osmon bilen ziminiga qaramamdı. Eğer xalısaq ulanı yerge yutkuzumuz yoki osmonni ulanın ustiga parça qilib tushirimiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Biz Davud'a dergahimizden hakikaten fazl yani peygamberlik, zabur, tağlarının ve kuşlarının boysunuşu, tömürünün yumuşak bulup berişi, saut yasaşını bildirişle ata kıldık. Ey tağlar, ey kuşlar, Davud bilen birlikte tesbih eytinla dedik. Tömürünü Davud'a yumuşak kılıp verdik. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Biz onunla ettik. Mükemmel savutlarını yasağın. Savutlarını yasaşta halkılarını birbirine tekşik yığın. Ey Davud ailesidekiler, yaxşı iş kılınlar. Men hakikaten sizlerinin amellerini körüp durgucuman. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Süleyman'a şamalını boysundurup verdik. Şamal düştün ilgiri bir aylık musafini, düştün keyin bir aylık musafini basattı. Onunla mis çıkıdığan bulakını akuzub verdik. Bazı cinler Rabbinin emri boyunca Süleyman'ın aldığı işleydi. Ulardan kimi ki bizden emrimizge xilaplık kılıdiken, biz onunla dövzak azabını tetitimiz. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Ula Süleyman'a u xalığan kat saraylarını, mistin, eynektin acayip heykellerini, köldek çoğun legellerini, çoğunluktan müdürlemaydıgan kazanlarını yasayttı. Ey Türkiye, ey Davud ailesidikiler, Allah'ın bu çoğun nimetlerine şükür kılınla. Menin bendelerimden Allah'ın nimetlerine şükür kılgıcı bek az. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Süleyman'ın vafatını hüküm kıyğınımızda, yani onu vafat kıldırğınımızda, Süleyman'ın ölgenlikidin cinlani fakat onun hassını yiyen kurutla haberdar kıldı. Süleyman hassını kurut yep, yıkılgan çağda cinlağı iniq boldu ki, eğer ula gayibni biladigan bolsa idi, har qılğıcı azapta, yani şuncha uzaq vaqt ig'ir emgekti qammagan bo'latdi. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Şübhisiz ki Saba kavmiga ularning turadigan joyida Allah'ın kudretini gösterdiğin büyük delil var idi. Onun o'ng tarafida bir turkum bağla, sol tarafida bir turkum bağla var idi. Ular aytdiki, Rabbinglar bergan rizqdan yenglar ve onunğa şükür qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq bergan Rabbinglar şükür qilg'uchini mag'firat qilg'uchi Rabbdir. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Ula şükürdün başlattı. Şunun bilen ulağa qattiq selni evetdik. Ulanın bağlarını açık meyvelik, yulgunluq, az dola sidirlik, yani yavu çılanlık bağlağı aylandırdık. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. Ula küfürlük kılganlıkları üçün muşundaq cezaladık. Biz fakat küfürlük kılgıçlarını cezalayımız. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Ula bilen biz berketli kıygan qışlaqlar arasında görünüp durduğun tutuşup ketken nurgun qışlaqlarını berpa qıldık. Ula arasındaki menişni ölçemlik qıldık. Yani seferde yemek içmek ilvanması mı boluduğun, etigen çıkan yolçu düşte bir ötengi yetip basa, keşte bir ötengi yetip bardıgan qıldık. Ulağa aytdık ki, ulanın arasında keçilerde ve kündüzlerde hiç aman menala. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Ula Rabbimiz seferlerimiz arasını, yani ötenler arasındaki musafını yirak kıygın dedi. Ula özlerine zulüm kıldı. Ulanı biz kiyinki kişilerge çöçek kılıp kaldırdık. Ulanı teripsin kılıp ettik. Bunun da her bir balağa sabır kıygıcı, nimetke şükür kıygıcı üçün nurgun ibretler var. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. İblis ulanı azdırıştın ibaret
gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. İblisning ular, ya'ni ergashkichilar ustidan vasvas qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olishimiz, ya'ni ayrishimiz uchundir. Rabbing hamma narsani kuzatguchidir. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. Aytqin ki, sizlar Allah'ını qo'yib ma'bud deb qarag'aninglarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarra chaqliq narsaga ega bo'la olmaydi. Ularning osmonlarda va zaminda, ya'ni shularning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech shirikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah izni bergen adamdan başqaga Allah'ның dergahida şafaat payda bermeydi. Şafaat qılğuchilarning dillaridan qo'rqinish ko'tarilganda, ular ondan ba'zisiga Rabbinglar şafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi, ya'ni mu'minlarga şafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Allah yuksakdir, kattadir. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Aytqin ki, sizlarga osmonlardan va zamindan kim rizq berib turdi? Aytqin ki, Allah rizq berib turdi. Şübhisiz ki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdurmiz, ya ro'shan gumrohlikdurmiz. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Aytqin ki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roq tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roq tortilmaymiz. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Aytqin ki, Rabbimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning aramizda haqliq bilan hukm chiqaradi. Allah adil hukm qilguchidir, hammani bilguchidir. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Aytqin ki, man aytib beqinglarchu, sizlarning Allohning shiriki deb atib olganinglar hargizmi undaq emas. Balki u Allah mutlaq g'olibdir. Hikmet bilan ish qilguchidir.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Seni biz faqat bütün insanlar üçün müminlərə cennet bilen hoş xəbər bəgici ve kafirlarni azab bilen agahlandırıcı qılıp əvətdik. Ve lekin insanların tolusu bunu bilmeydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ula, eğer sizler rastçıl bolsanlar, bu vədə, yani sizler bizni qorxutuvatqan azap kaçan işq aşıdı, deydi. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Eytqin ki, sizlerge azap üçün vədə qılınğan bir gün baki, onundan birdənmi ilgiri keyin bolmaysızlar. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Kafirlar bu Kur'an'a ve onundan ilgirki kitaplara hergiz iman etmeymeyiz, deydi. Eğer zalimlarni Rabbinin dergahida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchni qolini ko'ratding. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar, biz cho'qim iymon etadiq, deydi. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Çoğunçılık qilganlar, bo'zaq qilinganlarga sizlarga hidayet kelgandan keyin biz sizlarni onundan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar, deydi. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga hergiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hili-mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uning shirik keltirishga buyurdinglar, deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. Qaysi shaharga bo'lmasin, birer agahlandırıcı əvəzsəklər, onun dövlətmən adamları şübhisiz ki biz sizlərinin peyğəmbərliklərini inkar qılmayız, dedi.
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Ular yana bizning mallarimiz ve ballarımız en köp, biz azaplanmaymayız dedi. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Aytqin ki, hakikaten Rabbim kimning rizqini keng qilishni xolasa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tar qilishni xolasa, uni tar qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Mallarınla ve ballarınla sizlarni bizga yaqinlashtirolmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun assilab savob beriladi. Ular jannatning esil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turdi. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar azobga duchor qilinguchilardir. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Aytqin ki, haqiqatan Rabbim qaysi bandasining rizqini keng qilishni xolasa, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tar qilishni xolasa, uni tar qiladi. Allohning yo'lida bergan narsalarning o'rnini Alloh to'ldirib berdi. U rizq bergichilarning eng yaxshisidir. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. O günde Allah ula yani müşriklarning hammasini hesap elish uchun yig'idi. Ondan farishtalarga bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Ula aytadi. Sen paktursan, bizning do'stimiz ular emassan. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Bugün sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qinguchi zolimlarga sizlar chin putmagan davzaq azobini tetinglar deymiz. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Ulağa bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda, ular bu faqat sizlarni ota-bobonglar cho'qingan narsalarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kafirlarga haqiqat yetib kelganda, ular bu faqat ochiq sehrdir dedi. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Ulağa o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Senden ilgari ulağa hech qanday payg'ambarmi avatganimiz yo'q. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Ulardan ilgari o'tganlar haqni inkor qilgan. Ular, ya'ni Makka kuffarlari, ular, ya'ni o'zidan ilgarikilar erishgan kuch-quvvatning 10dan biriga erishmagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qandoq bo'ldi? قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Aytqin ki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar Alloh uchun ikkidan yo birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka holda haqni tilanglar. Ondan fikr yurgizinglar. Hamrohinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Aytqin ki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Allah hamma narsani kuzatib turguchidir. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Aytqin ki, Rabbim haqiqatan haq orqali batilni atadi. Ya'ni pakitni ro'shan bayon qiladi. Allah g'aybni tamoman bilguchidir. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Aytqin ki, haq, ya'ni islom keldi. Batil yo'qoldi. Batil birer maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan birer maxluqni asliga keltira olmaydi. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Aytqin ki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgadir. Agar hidoyat topsam, bu Rabbimning menga vahiy qilgan Qur'onning sababidandir. Allah haqiqatan anglab turguchidir, yaqindir. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini, do'zaxga elib berilish uchun mahshargohga yaqin joyda tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandaqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlar ustida yiroq joydan qarisiga so'zlaydi. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Ular bilan ularning arzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannat kirish orasida to'salg'i paydo qilindi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalar ustida dunyodagi chaqlarda cho'nqur shakda edi.